Nibirero bwa kunjumene kunetite bubo yanko watu ene kirinteto tiawero thamwanja mbitawa motembe yedwanda. Gavana wa county Embu Cecily Mbarire na atianirite miario imubunge wa Manyata Gitonga Mukunji itatibatire kurure mirandi ya thirikari nene akiaria Mbarire wite niwe warombere mirandi kuma kiri thirikari ya William Ruto na kukinya ntobo Manyata barena kioto ke kuona mirandi ya witina mbere nontu ne bamuringire kura. Rita Mwaniki aina ribotie. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire ni urauria mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji kumwitikiria kureta mirandi ya uthii wa na mbere ya thirikari nene wa vamwe na iria ya kaunti mwena wa gicigo mbunge kia Manyata. Mbarire ni urauga Mukunji gukorwo ni wathiire mwena wa uregani wa thirikari ndangevota kureta mirandi ya uthii wa na mbere mwena uyu. Uguo ningienda kuria mujumbe wa Manyata atiriri ndukarakare watuona tukite guku kurumiriria projects ya national ciakwa cia county ninguthie na mbere kuiruta lakini ngithurwa ni nerire andu manthure na mathure munene wa bururi William Ruto nigetha wira uvote kuthie na mbere na koguo ni na haki ta governor kuhakikisha kiria tweririrwe ni President William Ruto nigiakinyira andu a Embu county na andu a Manyata na tondu no amuire kuthie kuwathiire na kuguo tina matunda wethie na mbere kwaragia no ati witikire turute wira na tetwaigwa guaya kwa no karia ati no ga post ati kazi lazima iendelee Manyata na netokete gukunginya na PS wa thitima to hakikishe Manyata ni akinyirwa ni thitima wekara kuure wone ora thirikari irutaga wira. Ni urathi na mbere kuga atongoria aria engi onthe maumite mwena uyu wa Manyata ni magwatanite na nginyagia kuthie kuri munene wa bururi kuvoya mirandi ngurani na gutigirira ni akinyira ekari a Manyata. Atongoria acio vamwe na MCAs ni metikirite ati timetikira Manyata ithie na mbere gutigwa vuva na development kuma national government tondo one decision ile amwikirwe ni mjumbe uria wathurirwe na koguo mae ava kuhakikisha kiria kiagirwo gukinya Manyata kana kiagirwo gukinya Manyata ni giakatia ni giakinya na ni gitumi mathire mekaranthi na munene wa bururi na mamwira ni turenda indo ciegana na twenyewe ni tukuhakikisha ni ciathonde kwa kuringana wendi wake na amava nafasi na amera no amava rutha toke ground tuhakikishe projects yonthe cia national government ni irathie na mbere ora kwagirire. Ariti miario ino ari mwena wa Njakairi kuria akuruguragia murandi wa cukuru njeru ya primary ya Njakairi. Twacoka tuone kariu barere mbere tu kana thina mbere tu ni gukora tutina primary school na muthenya ucio twathire kuona munene wa bururi no etikire gututethia gutuma primary school na atuva milioni cia mbere 10 na nicio munthe twauka gwikara na community ya Njakairi kuvanga uria cukuru iyo gutumwa na gitumi gia cukuru ya Njakairi tumwe ni ati ciana cia Njakairi na area ino yonthe surrounding mathie sa cukuru kurasa muno. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Chibo bele batene kumantere chiembe barada ini atongeria bawe kadiri maturene ni barombete akari kwa tambaru thirikari ya gavana mutumantu ethinge nontunire tetewiti na mbere no chokandiria thiri ndene ya county u pakere kire karoke mwingi ni barombete asiasa na kinyakari kurumira siasa cia thiri horitwerekerete kituronoke mwaka yo 2027. Moya koro atongoria banjuri kuma gicigo mbunge kia Gembe Central ibauritia kariba Gembe na kaunti ya Meru kwa njumura kuthina mbere kuigwa bakika gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma nundu kuma kagita karayo chirie na kanya ikonekanite thiri kaunti ya Meru na biashara mbingi cianjirite kuruka inya biashara kuma guntu mwanya banjirite kureta biashara ciao kaunti ya Meru. Mr. Mutuma ntetwira thithite ndene Meru niyo itayiciona na cia niyo itayikiriuka cia ntubeto mioyo urete tekeriuka itemioyo kwende ne tekiwa tainya te siasa ndaria ningweche muntu ira kuruta ichongo chokia ngatho ona Meru county thirerenio ina thiri ndite na kachakacherera atura mbere kwa antu beto bakamba kuruta ngwe na bakamba kuthwa bai na ngwataniro karieto nionetwo lele ruteren rorethi no ntuni nkuona limwe ng'ombe ireta ikeya ng'ombe ire ithatu inya ithano cia ikara kumenya muciura ikumete ketheira riche muciura muntu uri kora ng'ombe cioywa akarea kuthia atilwa au wa ng'ombe inacio
uro kwinacio nwe uro kwa cheuma awatwa nwe athitangwa kagitanio gaku hibauritia na siasa rira bakuthiuruka kaunti ya Meru bakiromba ite mwanya mwanya wigwe tukiringa siasa cha thiri na tutikaringa siasa cha kureta mpathu kuria ngwataniro na muntu wenze mwembe ariko na yonthe tweri gwatanira na ngwataniro ya kwiria thiri gavana wetu nwe tweri umwatilia saidi na umwa support dene batu mwembe mwiro na kinya Meru musima no ntubangwira kuthithia no ntunakweria gwatanithia ntere cionthe ende omba kuona kana kaotepo omba kuthithia mathithio tukumboyona nindiromba bantu twatane nimwe tuibanirwe na twamokozwa na kwerete aute kurumana karie na ituma bakirikiri bariuga kana kai kanjirite kuigwa kiriganirwa kiri mantu mwanya mwanya ndeni kaunti ya Meru buri ogotongoria nende bakerutaniria kuthiuruka kaunti ya Meru bakirutanaga antu gitumia kuigwa bakiwata mbaru kana kai so sana kiri antu babetu banake ikigana kai muno kantu kagarite kana kalume na karita akakaulanite kaulwano ni kari itukwenda utubira njira cionthe tukombikana ndio mwana atongeri batu baba constituency za tubara twinabo kuma Ntonyere kuma Central kuma North kuma South tukethira twina kanya kuritana antu seminar ya antu bana kene ita through kinya atongeri betu twina kanya kanzuke njanake ire uchieta jesi nerio kwarirwa na ontere cionthe na muchiari acemane abo utiaba kulia kanua kana bangentere oibo akwera onto amenya ni antu amuzempore ko ne itareka itabo uteka ndeba thoki ni nzera thokire no onto kaucha ne to kulu ende choke kaucha muno na to chokere manto ne atane twatukura june akoro nkiripotera Weru TV gicigo mbunge Kiegembe Central mbitagwa Duncan Mwathi. Mubunge wa Mwala Vincent Musyoka na arombete mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kuwatania na Rais William Ruto kenda ochie kantuneya hautuika rais mwakene yo 2032 akiaria mubunge ona arombete Kalonzo kinya kwebana na Rigathi Gachagua akiwa Gachagua ni mwaye no tino bombo kinya bari bobele. We have an opportunity as a Kamba nation one day to lead this nation. But that opportunity is far from leaders like Gachagua. It is not, and it can never be associated with greedy, selfish, divisive leaders like him. Chance yetu ya Wakamba, and I also want to extend this to our other leaders, kama our Wiper leader. Mbona tusiungane kama maendeleo iko na maana kwa watu wako? And this president is willing to partner with everybody so that our people can benefit. Mbona tusiungane sisi sote kama ni serikali mnatafuta na kuna serikali tayari iko yenye haina shida inawaruhusu nyote mkuja tufanye kazi. Mbona hamtaki kukuja tufanye kazi? If there is an opportunity for anybody to lead now, it is through working with the coalition that we already have through the president, the Kenya Kwanza coalition. Gachagua Suti Kombo, Alliance Suti Kombo, is a very, very transactional man. He's not a democratic leader. He's not. He's a businessman. Na ndio hata kama hamjui, wakati tulikuwa tunafukuza yeye, alikuwa na make demands ya kupewa pesa. Pesa itatolewa kwa mwanaume, ipewa mwanamume mgani? Kwa sababu sisi tuko focus na mambo ya barabara. Utatoa mabilioni upatie mwanaume ya kazi gani kama watu hawana mabarabara? He is a transactional guy. And I want to repeat, Suti Kombo is not a leader. He is a transactional guy. He is in business. Na kama hamuna habari, hata nimesikia anaambia Kalonzo kama anataka support yake ampatie 1 billion. Ulizeni Kalonzo kama hiyo ndio sio ukweli. He is now asking for money. Wewe support, wewe leta pesa, nikusupport. Na mimi nashangaa, huyo Kalonzo kwanza atatoa pesa wapi? Na hiyo rambi yenye alifanyiwa ilitoa only 5 million. 5 million hata haiwezi gharamia mikutano ya sub locations yenye tunafanya 1 week. Rais William Ruto na kiama ya wende bakinyete nthigurune ya France kirikio mano kia G7 akiaria Minister munene Musalia Mudavadi ni minister wa mantu yeigi mantu yo ya nthiguru awitare na wetikio kioma kwikariria mantu igi murimo yo wa Ebola mantu igi nkuchanio cia nthiguru ya Sudan na kinya uchumi bwa nthiguru muno gitaro kia Afrika. President Ruto has been a very, very important and consequential voice
on behalf of the African Union on many global issues. So we expect him to speak to issues that are critical for Kenya, but even more important, he'll be speaking on critical issues on behalf of the continent of Africa. For Africa, the agenda is largely going to be on how the global economic architecture can be re-engineered so that it can be more useful and more effective in helping countries on the African continent to address the various economic and social challenges. I think that is going to be a very, very important issue. In short, it's normally framed as then a more equitable financial architecture. I think this is going to be a very important conversation. We anticipate that there'll be need to have a conversation on the global response to the Ebola challenge. It needs again a united and concerted effort. Otonekanya kuno kainchokerete na nteto ingi. Poshmark Meru College ni kwa kanya arito bonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere thimu namba 0754 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect to TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Matarajatano kire murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ngombe chiaku. Tigira ni kunyoroje bwega ichikona chumbe kungana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akamina gikamiro kwa ngombe chiaku igie kitheru. Nkuruki ngombe ni batere gukamwa ura kubatere madhajareza batere. Murimi tigira ngombe chiaku ichikukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ngombe chiaku. Rira ngombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana madhajeri jambere nyuma yayo chiarwa menyera meari bwega na kaire murimi tigira ngombe chiaku ni gutungatirwa ni ndagitari uri no menyo na kinyani kwewa nchacha mukagitakara kabatere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Turudia ndo ni sawa. Joymax Animal Feed. Awatia makuyo na biashara mwerene yotanani batarite madina bakulukira kire biashara yo bakira na ndikibanteto puite madina bakulukira kuma kire kwitutho tina kunyamaru ni mabisabo tini yaringithiti bonene biashara yo ire bonera muate yo ntuku makena babu aina ntetoi. Tegi bare bategaga makuyu muuroni wa thagana bakathi kwendia ni bagutariria mathina nkuthu maria bagukurukira kiwira uyu thina nene kuthangikwe ni abitha ni untu bwa uribi wa ugoti obota kona asikari ba le nontu derdi diona maneti makangulite na mbia nambi kabaro gakoni na koko ka bampere ingi bakia bakimbira baro ntimbega ekebiniri nyamto makuto anko bangite ko tumakuto anko bangite kwendia nditeethia na tu bakibanga kura nontu batingwa nontu batiko bakumenya kutie bantu bakambira nontu nambere seriga tumika nontu bakomba baisa na mbio na mira ntina gintu bakindira tumakuto ako hii ni njangwa tibu mami natafuta kanyamoga kuirira kitu cha kupeleka shule warato kwa kati kofua Yato toko wata kuyo kama tukeko mana mtu umetoka wapi waumako sasa serikali fanye kaerodhi ogu ifanye benchi wirigo yoko mami vaye twagendera tutikawatwe bakiuga nkinya riria bagutonya muuroni bagitega makuyu mama ni kwiga uturo wa ugwatini muno kumania na ing'ang'i na bati gutetheka muno kumania na kandi ya ugima wa mwiri aca tutega wo ora na ruiki wegu waru mwike ng'ang'i kiwegu wathi cibitari ukirwa manto masa wathi mwana na kwenda mbia cukuru utie nacio nuni njari king'ang'i na wale biasa tha ino kithiria mieri 3 ukithika ire ko lindunsaera ukewa wina nini kaire ina goronchi ndia bora wera no titumikira bo werito nkinya customer bare bakugura makuyu mama bariuga barigura na maguri manthi nontu bagwitia kwa ngarama ya uturo tuona chiringi tamana mairi ugu tukagura mpembe tukaruga ende twawatamana matano twatuma tubebute na ara twatuona tubebute tone ya kuria ranci irigirwa ni thirikari kubaruthira bantu bakwiraga makuyu mama bakagura gwakenda baomba gwitethia gwita atumba kuona muntu ona awatakirwe moye kuyo akathia kaira bantu ni wanaigwa na wigwa tiri bo mbeca ikaita cukuru ikathika mutethia nogo nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabua Akaribu antura chiandoleli na kingine wondine antubetwe kiongo
nibambirite kwibithira barabara cia matura kumana na kuthuka kwatio pakiare ni bolotete thirikari ya county na MCO Nkunja Maore no tuboteaniria ntere uno batia bakithangika ni wache barabara cio kilokera bambiriti na barabara kuma Mwankene John wondi ya thiruruji na gwita gikingine akariba bantura chiandoleli wondi na ntubetwe kiongo baruga ba kunoga igukaraba gitumanaga kire thirikari ya county Meru gukurukire MCO Nkunja Joseph Maore kenda bagitura barabara bakiuga nande bakaigitira bari bongwa tutore agatukwenja barabara na nditangi mheshimiwa na aremero turitira ngwe na kura twa mwere nyangara tutura ugirie barabara ne ikiaruka ciumite mwithu ne ara njira cietu tutirikaniga tukaria antu bandoleli no ntu njira cietu ni nthuku kabisa no eta njira ni ibui uge gwithori mete Rwanda rwa kombimbi na malae no ge thori mete into bya ku gendra bikinya ndoleli nyango ko bithio lonkia seindie kiutine na ko mheshimiwa kabira no ntu njira cietu ni thuki tuweta kuria rengi ote mutangire tuweta kuria rengi batu tuicie winya batwe no tuweta kuria rengi toruba rende iwanta Nkunja iwanta murende kana kaembe bageta nambere baruga ni untu bakara Mwankene iba kurigirania ate atori ba oba wondi athiruruji ni runguru MCA Julius Kabira kwina mawiti nambere akuri kubeta gutaruji bakiuria MCO Nkunja Maore gukokia maguru ngugine kire kuma ndoleli kuma mwithono tura boundary ne ya thiru itibu itemea witirika lakini wagilaga motori njere icinji amotori atore nari tambeza na ntwe twa nambe Nkunja Maore kato gwira wantamu watweka batu tebu atwetheria wantamu thai ase kabera ibarabara nenya roto kundira kabera batu rote nenya tangi naru tambia nikiboto korie ruare naru tambia kendra no to batu no tundumia imiari gwatiri na gwikiro imodo irigite kiu ke MCA Mwakene twitite Christopher Kalulu akiuga kwina bata ya karibonthe kungana no wondi neje kimawiti na mbere twathugia twaringira muntu ticie mianka so ngoje nyagoru ando begingine kana thini bakora batethia atia batimenya no kari ya rongo eti antu na bwaitete ngwe na ruru lakini ana itikuolanire no turo bubwinge muno bwantu beto na indo na ndoleli buri neto kwenda andu abomba kuolelelwa nto beka asie nto ethinge na arabe na iba kwenjanjira bwana ngaba nato wagigishiro tenjiri kwenjo nture ne simu abagu imbia bakwethia atia bakuria antu kabakurira eri ndoleli no kubwa thai nture kingine bationa ruwi sibitari ire araura matanete twero kuranu nayo nega ngo bwagigishira contractor wari kuo mheshimiwa na mwingire be mwete siembeche bagiwe ingaba no kwenda mbesa ngirimana yana ngwene gwere hospitali loye kwendelea thai so na ngobwera buru antu bandoleli muntu uyo thai utengo awita nega ngobwera 2027 yeginya katumuri one time kagethia atia ya tumwira na itengo tusindane no itete ngwe Antonia Ntoto Jaweru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu Muthia Ntoto Jaweru tha mwanja gucokeria nkatho na tubugutha watanirite na uni mubangoro yo yite ni katiba kanjenzi